ناوی تفگری عمار، ناو پاشناو عمار حمو. جه و دیروکا جدایی کبونی عمود 1978. جه و دیروکا شهادتی حسکی 1023. باندورا مروفان لسر جیانی به هلوست و هلوجارتنین وان و تی آوا کرن و بدمیره اف باندور تک زیان نرخ و تشتین کو پیشکش کرنه دکه. هن ناف جبرکو ببرپرسیاری و خباتا راست و گریداینه و جبرکو خمن گلی خواه و که بشکی جریا خواه هل دگرن گرنگی دگرن. بگومان اف ری وینک بیداوی و هشمندیک زلال حوجه دکه. جبرکو پاراستنا جواکی و پاراستنا رومتاوی تنه به هولدان کسین که خود جه برپرسیاری ده دبینن تی بدست خستن. بدمیر اف هولدان و قربانیدان دبن هبونک بیداوی دبیرا جواکی ده. دوی چارچوه ده ناو شهید عمار حمو دردکه و هوله گوشو پک زلال لسر ریچا جیان هشتیه. هفال عمار روژا یک چلایا سال 1978 لباجار عامودی جدایک دبه. دنافا مالباتا که ساده ده که در روشین دارایی ین دجوار ده جیان دکن لی اندامین وی هفگردینه مزن دبه. او مزنترین برای ده مالبات ده. کچار براین وی جی پچوکتر هنه. لوره او یک دهیله که هسته که برپرسیاریه جتمنی پچوک و ددلیوی ده بچاندن. آنگو خود بینه وک ستون و پشتگریه که جبو مالباتا خواه. نمازه پشتی نخوشیا باویوی که راست راست باندورک لسر شرط و مرجن جیانا واندکه. هفال عمار جبو خوندنه لدبستانه که جدبستان بانجار خواه دست بخوندنه دکه. حتی آسا سرطایی بردوام دکه. پشتره جبر شرط و مرجن جیانه و نمازه پشتی نخوشیا باوی وی نچار دبه که دف خوندنه برده و دست بکار و خباته بکه. داکو برپرسیارین مالباته هلگره و دبارا جیاناوان بکه. اوه گوهرین پشوچونا وی رانا وستینه. لبله وی بر بخسریه فدبه. آنکو دهیله که ازمونا جیان زو به دست بخه و کسایته که لسر بنگه صبر و خباتا دجوار آوا بکه. لگور وی دست بگله کار و خباتین جهی رنگ دکه. به دست بکرنا بویران لسوریه ره هوال عمار بر خود ده لبنانه. لور دوار الکتریکی ده دخبته دا که دبارا جیانا مالباتا خو بکن. لبله اف نداویا ریویتیا جیاناویه. به دست بکرنا شورش ره هوال عمار ودگره روشافا دا که نیزیکی آخ و مالباتا خو به و سردمکنو دست بکن. کبراستیا گل و جواکا خواه گریدای به. به دست بکا شورشا روژاواره هوال عمار دست به ناس کرنا تفگره دکه و جرامان وی گلکی باندور دبه. اف ناسین ودگوهر پابند که پراتیکی و دبه سدما کو بجداری ریبندین کنترولین لعامودی ببه و دو پاراستن هرما خوده آماده به.
Bi damezrandina hêzên asayîşê re an ku sala 2013 bi fermî tev li nava refên hêzên asayîşê dibe û qonaxeke nû ya xizmeta birêxistinkerî dest pê dike. Hevalê Emar 2 salan di nava hêzên asayîşê de li Amûdê erkên xwe pêkitîne. Pişt re ve diguheza navenda asayîşê ya bajarê Hesekê. Di vê heyamê de ew beşdarî rêvebirina rêbendên kontrolê dibe. Her wiha di berxwedanan de amade dibe û her tişta ku jê tê xwestin weke şervanekî dilsoz, bêdudulî û bêxemsarî pêkitîne. Ji aliyê taybetmendiyên xwe yên kesane ve hevalê Emar hem ji hêla heval û hem jî ji hêla malbatê ve weke kesekî dilovan tê nasîn. Lewre ew kesekî nêzîkatî xwaz e û bi dilovanî û rêzdarî bi her kesî re tev digere. Her wiha ji şaştî û kiryarên ku ziyanê didin hez nake. Hevalê Emar bi karê xwe ve girêdayî ye û tu caran erkên xwe piştguh nake. Her wiha bi mirovahiya xwe ya berbiçav tê nasîn. An ku bi awayekî bêhempa dilovan e. Tevî rewşa darayî ya dijwar jî tu carî dudulî nabe ku alîkariya mirovan bike. Lewre ev taybetmendî di nava mirovan de dike kesekî hezkirî û di civakê de kesekî rêzgirtî. Piştî rêwîtiyeke dirêj a jiyanê, hevalê Emar bi nexweşiya kezebê re rûbirû dimîne. Lê dîsa jî ji kar û berpirsyariyên xwe dûr nakeve. Lewre ew bi nexweşiya xwe re sebir dike û jiyana xwe weke her gav didomîne. Bêy ku êşa wî bibe astengî ji bo pabendbûna wî. Lê bi derbasbûna demê re rewşa tendirustiya wî xirabtir dibe. Heta ku laşî wî êdî nema weke berê dikare êşî ragire. Roja 12 berfanbara sala 2023 piştî şerekî dijwar bi nexweşiyê re. Rêwîtiya jiyana wî ber bi warekî din ve dimeşe. Wê rojê di encama vê nexweşiyê de bar dike û dikeve nava refên pakrawanan. Şehîd Emar bi aramiyeke weke ya tevaya jiyana xwe koça da wî dike û bandoreke kûr li ser malbat, heval û her kesên ku ew nasiye dihêle. Navê tevgerî Silêman, nav û paşnav Silêman Bozî. Cih û dîroka ji dayîkbûnê Kobanî 2003. Cih û dîroka şehadetê Dêrek 2023. Tovên jiyana azad bi keda şehîdan li ser xaka pîroz tê avêtin û bi xwîna rewan pakan tê avdan, da ku ji siber roja welatê me re bibin bexçeyê bedewiyê. Ew bi biryara xwe ya dilsoz bûne kulîlkên welatê xwe û ji nifşên siberojê re dibin rêgeha jiyanê. Lewra sonda herî pîroz bi bedewiya biryara wan e.
لسر وی سونده گلکان سوز دایه و بونه ملیتان روژی. ولات ما کردستان جی به وی راستی ره گلک آرامی و بدوی پیدا بویه. شهید سلیمان بوزی لاوک کوبانیا برخودیران سوزک و هادایه که ایدی دکاره جبو هبونا گل خواه و آرامیا جواکا خواه ببه ناف نیشان. هوال سلیمان د چلیا سالا 2003 انده لباجار کوبانیه جاوین خواه لویدنی ودگه. دنافا مالباتا که کردوار و خودی نریتن جواکیین ساده ده جیان دناسه. لوره بساده بونه که کردیتی و لسر سنجین پاک ده لسر ریا جیانه و دکوه نافا کولان و تاخین باجیر. لبله او جیمینا گلک زاروکن دما خواه جخوندن حزناکه و پیره پابندیه بکه. آنکو هر دخوازه سربست و راحت به. لوره در رفا سیم ده دست جخوندن برده و دکوه ناوا تفنا جیانی. جبر که مالباطاوی دوار آبوری ده هجاره ده دمک زو یه تمن خوده دکوه ناوا کار جیانی. لوره لکیلک آباوی خواه خودی کرنا سوالان دکه. پشت جبر مرجن جیانه مالباطاوی بر خود ده جزیره و لهره مادرکه بجهد به. ده تمنکی بچوک ده هوال سلیمان سنگا خواه به هناسین ولات پارزیه تجیده که. مالباطاوی جسالن کفن و دناوا بزاوا ولات پروری ده. لوره او جهناسه یا پیشین آجیانا خواه به وی راستی را روبرویه. ایدی هر لسروی رامانیه که او روژکی ببه خزمتکار ولات خواه و جیره کار بکه. جخوا گاوا شورشا 19 تیرمه سالا 2012 لکوبانیه دست بدبه او خودی وی شانسیه که لکوبانیه دبه شاهد وی راستیه. به ویره هستن وین ولات پروری گشتر دبن و ستونا خودی درکتنا لوالیت آسیتر دبه. هر چقاسی جبو کار بر خود دا باشور کردستان جی لینکاره دوری وارگاه خو بمینه. لوره پشتی 4 ماهان دی سرفتگره روژاوا. خوستکا ویا کدناوا کار شورش ده کار بکه جگون و هیه. لجبر تمنی خواهی بچوک نکاره جه خودناوا رفن هیزن لشکری یانجی اولکاری ده بگره. لوره جه خودناوا گلک کارن جواکی ده دگره و دخبته. سالا 2022 روژا 20 نیسانی که تمنی وی 18 سال در باز کرنه با آوای کی فرمی جه خودناوا هیزن آسایشه ده دگره. ایدیوکا جوانه کی زیرک و جهاتی دناوا رفن آسایشه ده خباتک به همپا ده مشاندن. لسر بنگاه درستی سنجن مالبات و ولات پروریا و یا باقش سوزا خواه دهونینه. داکو لسر شوپا خودی درکتنا لرومتا ولات خواه ریویتیا جیانه بکه. ایدی بکسایتا خواه درست ده لسر ریات کوشینه. جبوکو هوال سلیمان کسایتا خویا اولکاری لپیش بخه و خودوار پسپوریا کار خود سر وقت بکه تف لگلک دوره این پروردهیه دبه. لگوروی دوره که پروردهی رامانی و زاگونی سالا 2022 لتلکوچره و دوره یکدن ده همان ساله ده لدیرکه دبینه. پشتی وان هر دو پروردهیان و جبر کو دکار خود شارزا و پسپوره و مروفکی به باوره و سازیا کاری وی لبشا دیجی ماده این هشبر چه دبه. ایدی بوینکا خورد و خوستکا کمزن بری خود ده و قاضی. لوره جبو کو دوی واریده به بخودی شارزاتی و جهاتی بونین کنجاف جارکدن
بەرێ خۆ دەدا پەروەردەهیە. vê carê li Akademiya Şehîd Nesrîn a taybet bi dijî madeyên hişbir li Herêma Koçeran. پەروەردەیە کل سەر خاکا vê akademiyê tê li darxistin, di nava xwe de hemû wateyên bedew dihewîne. Ji hevaltiyê heyanî disiplîn û pabendiya jiyan û rêxistinê, bi armancên wan ên giranbuhar re têne hûnandin. Ew xwedî hêviyên wiha ne ku dê bi armancên mezin derbiçin. Lewre dibe armanca balafirin dewleta Tirk aqirker. Şeva heştê cotmehêya sala 2023yan dê bimîne daxek li ser eniya mirovahiya lal, ger û gor. Wê şevê balafirên xezebê yên dewleta Tirk ew akademiya ku hevalê Silêman û rêhevalên xwe lê perwerdeyê dibînin, dike armanc û bombeyan bi ser wan de dibarîne. Lewre li kêleka 28 hevrêyan Şehîd Silêman jî dibe pakrawanê gelê xwe û cihê xwe di rêza nemiran de digire. Dê ew û hevreyên xwe bimînin bîranîneke biêş û sozeke asê û li ser rûpelên dîrokê bibin destan. لسر سوزا شهید سلیمان خوشکاوی و برایی وی بدرسوزی بریارا طول هلدان آسی دکن و بری خود دن ناوا رفین گریلاین آزادیه. هر وها ریهوالین ویین دن ناوا هیزین آسایشه ده جبو بیرانینا وی و هفرین وی دوره که پرورده افسران بناوی شهیدین حمزه بگی دست بدکن و بدهان افسر جه دردچن. ناوی تفگری محمود، ناو پاشناو محمود دیاب، جه و دیروکا جدایی کبونه در بیسیه 2005، جه و دیروکا شهادت قامشلو 2023. واتیا تێکۆشینê ji hûrgiliyên jiyana rojane têda raştin. Ango, di kar helgirtina berpirsiyariyê û parastina mirovahiyê û rûmeta wê de xwe nîşan dide. Ji vê rêwîtiyê çîrokên şehîdan weke beşeke rêya dirêj a ku hewl dide jiyaneke aramtir û dadperwertir ava bike derdikeve holê. Ev çîrok di her bandorekê de ku ew dihêlin û di her gavekê de ku civak ber bi pêş de davêje dirêj dibin. Her rewşeke ewle û her kêliyeke aram ku mirov jiyan dike, encama hewildan û qurbanîdana berdewam e. Di vê rêya berdewam de navê Şehîd Mehmûd Diyab weke yek ji wan kesan derdikeve pêş ku jiyana xwe bi vê rêyê ve girê daye û helbijartinên wî pabendbûneke zelal û hesteke kûr a berpirsiyariyê nîşan dide. Hevalê Mehmûd sala 2005 li gundê Midorê yê nêzî bajarê Dirbêsiyê ji dayîk dibe. Di nava malbateke ku di rewşên dijwar ên darayî de rûbirû dimînin, lê bi nêzîkbûn
و لێنێرینا هەڤبەش تێناسین مەزن دەبە. Di nava sê bira û xuşkekê de ewlawekê herî mezin e. Ango ji temenê xwe yê piçûk ve rola birayê berpirsyar bi rijdî digire. Her wiha nêzîkî xuşk û birayên xwe dimîne û bi berdewamî di hûrgiliyên jiyana malbata xwe de amade ye. Lewre ev yek dihêle ku kesayeta xwe ava bike û hesteke berpirsyarî û aramiyê di dilê wî de bêçandin. Hevalê Mehmûd li bajarê Hesekê dest bi xwendinê dike. Li wir qonaxa seretayî û navîn berdewam dike, heta ku digihêje refa dehan. Êdî biryar dide ku li ser vebijêrkên xwe yên siberojê bi awayekî din bihizire. Lewre ber birêyeke din ve diçe ku dibîne nêzîkî rastiya wî ye û bi rêya wê ew hez dike ku dikare berpirsiyariyeke mezintir hilgire. Dema ku hevalê Mehmûd digihêje refa dehan, biryar dide ku tev li hêzên asayîşê bibe. Ew biryar ji bo amadebûna wî ya di hilgirtina berpirsyariya parastina gelê xwe de derdikeve holê. Li gorî vê yekê ew di roja 21 îlona sala 2022 de tev li nava hêzên asayîşê li bajarê Amûdê dibe û dest bi qonaxeke nû ya pabendbûn û xizmetê dike. Hevalê Mehmûd li bajarê Qamişlo dewreyeke perwerdehiyê distîne ku têde bingehên xebatê fêr dibe û zanîna destpêkê bi dest dixe. Li gorî wê xwezaya erkên ku ew ê piştî bi dawîkirina perwerdeyê pêk bîne fêr dibe. Ji hêla kesayetê ve hevalê Mehmûd weke kesekî civakî û mirovî têpesin kirin. Lewre her demê hewl dide ku têkiliyên baş biyên derdora xwe re deyne. Her wiha di tevgerên xwe de aram e. Sînorên xwe bi kesî re derbas nake an ku bi her kesî re bi rêzdarî tev digere. Sincên wî yên bilind di tevgerên wî yên rojane de diyar in ku ev yek wî dike mirovekî pir hezkirî. Hevalê Mehmûd bi vê kesayeta xwe û taybetmendiyên xwe yên durist dibe heval ji tevaya hevalên xwe re. Hebûna wî weke ciwanekî Ereb di nava hevalên wî de ku ji Kurd û Ereban pêk tê dibe sedema bedewî û rêzgirtineke mezin. Lewre li ser vê bingehê di nava xebatên asayîşê de tevaya erkên ewlekariyê bicihitîne û bêdidilî kar dike. Di beşên ewlekariyê de kar dike ku têde li gor perwerdeyan û ezmûnên rêhevalên xwe li pêş xistiye û şareza bûye. Lewre bi oxirkirina wî re dilê tevaya hevalên wî diêşe û şûneke giran li cem wan dihêle. Rojekê dema ku hevalê Mehmûd li navenda hêzên asayîşê ya Qamişlo weke her carê roja xwe derbas dike û erkên xwe bi aramî bi rêhevalên xwe re pêktîne. Bi awayekî normal hûrgiliyên karê xwe dişopîne. Ew li navenda xwe ya kar li bajarê Amûdê di nava rêhevalên xwe de ye. Wê çaxê di encama qezayekê de bi guleyekê birîndar dibe. Derbeya guleyê ginlekî birîndar e û serî wî bi giranî birîndar kiriye. Her çi qasî berî wî didin nexweşxaneyê jî û wî derman dikin. Lê care namîne. Piştî 4 rojan di nexweşxaneyê de ku di nava rewşeke tenduristiyê ya dijwar de derbas dibe. Çavên xwe digire
و dide li ser riya nemirinê. An ku roja pêncê gulana sala 2023 Şehîd Mehmûd navê xwe li lîsteya nemiran xêz dike û dibe stêrkek di welatê rojê de. Navê wî ji bo mayîna biratiya di nava mirovan de dimîne rêgeh û rêçika nifşên siberojê.